Mga kapuso, sanglit nagkadaghan na ang mga batanon nga migraduar karong panahona and graduating season is still on. Swak na swak ang ato bisita this morning aron matagaan tawag insights ug tambag sa mga saktong himuon to get the right career path. Sabay tang i-welcome ang Board Officers sa Philippine Counseling and Guidance Association, CDO Chapter, Dr. Joey Marie Fabe Higonia. Doc Bem, good morning and welcome po dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta po kayo ngayong umaga? Good morning. I'm good. Maayos, bisan daghang trabaho kay graduation na hapit and daghang ginakaon today. Alright, glad to hear nga naa ka sa maayong kahimtang karong adlaw, Doc. Pero unang-una, Doc Bem, please tell us more about aning grupo ninyo, ang Philippine Counseling and Guidance Association. Basically, unsa ba ang inyong ginahimo? Actually, it's the Philippine Guidance and Counseling Association. It is an association of all guidance counselors all over the Philippines. National na siya. No, gani siya pod ang answer, address sa things that are happening, especially to our students. Kaya as it is, guidance counselors, naka-base din na siya sa schools, no? Grade school, high school, senior high school, and even college. Karong panahona, Doc Bem, daghan sa ato mga kabatanunan ang migraduar sa ilang pagtungha, mapa junior o senior high o college level man. Pero atong hisgutan kining mga angay himuon o i-consider labi na sa career path nga ilang pilion. Unsa ba ang mga angay timan-an? So actually, it can be tricky for the kids because they still are exploring at that point. But I always emphasize nga nag-iipat ka butang nga imo una-unaon kung nga makatabang para makahuna-una ka unsa imong sugdan. One of that is mental ability, kanang imong kapasidad para mo makasabot ka ang mga subject, take nimo ang challenges sa mga subject. For example, dili ka maayo og math, imo na i-considerar kay lisod pod, no? Mosulod ka og subject, although dili imposible, pero maglisod jud ka kung medyo hinay ka ana nya. Sudlan nimo ang kurso nga puro math, di ba? So ana lugar. Next that you have to consider is your personality. Dagan kita ganahan na kurso, sana kay tan-aw ng uban nga naa na profession, but do we have the personality for that? What do I mean by that? Like for example, you are a very shy person. Gusto ka mosulod og marketing. Gusto ka mosulod og sales. Gusto po, di ba? Kay ang trabaho ana magstorya og tao, mag-convince sa tao, make people comfortable. Ikaw mismo dili comfortable gustorya sa mga tao, so maglisod ka. Again, I will say that all this is not impossible. Para sa ako, very, very important and interest. What do I mean by that is that kung interesado magkita, maghimo ana na trabaho would make you really even kana akong sulti nga walang tulugan basta kay matawid nako akong kaugalingon ana nga magusugid ko ana ang kurso because that's the interest part. Pero what is interest is not lang nga interest nga karon ako nga interest ganan ko ana, but being able to envision yourself in the profession after school. Kanang paghuman sa eskwela nga muna imong ka-imagine nga inana ka muna imong gabuhaton. Tuod, Doc Bem, tinuod pod ba nga kung ang usa ka bata mapugos na labang sa pagkuha sa kursong dili niya gusto, posible ba kining makaapekto sa iyang performance? Di po nato malimod nga common gyud kaayo nga ang ginikanan ang magbuot sa kurso nga kuhaon sa iyang anak. Daghan, no? Through the years as a guidance counselor, daghan ko na encounter nga inana nga problema sa bata. So the interest is not there. That's one, di ba? Kaya lain man ang nag-interest, ang ginikanan man. Actually, kakitabo na when the ginikanan are too practical because it's not only for them, it's also for the kid, no? Like, inko opportunities was wala, and then the ginikanan is trying to push something that would really make a good future for the child. Number two, sometimes ang good ang ginikanan, they would push for something that is their dream.
ilang damgo nga wala nila na meet, no? Munang sa anak na lang ipasa manang umson pero dili man ang interest sa bata. But it doesn't mean to say that because it's a parent's choice, they wouldn't make it. For some, they wouldn't because they don't have the capability mentally. But for some, mapush nila themselves. Whatever the inspiration would be, the motivator would be, it could help them. Last si Doc Bem, napa ba kay mensahe nga mahatag ngadto sa itong mga kapuso viewers? Labi na, katong sa mga galibog pano sa mga career path nga ilahang pagapilion. Okay, ang akong good masulti sa mga bata na medyo galibog pa is to explore different courses. And dili lang, usay man gud ang mga bata mo tanaw sa curriculum, no? Tanaw nila na may listen the subject o dili. They want it easy. But it's not what you're supposed to look at. You're supposed to look at ma-imagine ba ninyo inyong kaugalingan na. Kanang madato ko, I would like to say this, bahala pa o dili popular imong course, but it is a course that you like. It is a course that you have the mental capacity for. It is a course that will fit your personality. It's a course of interest. The money wake up. Because why? You will be very good at something that you're very interested in. Daghang salamat Doc Bem sa oras nga imong gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Keep on guiding our youth. Amping kanunay. Thank you very much, for having